kravata. Pitao me jednom tata od čega je napravljena kravata. Tata ih ima puno i sve su mu mile, a meni su najdraže one napravljene od svile. Kakva je onda to kravata? Upitao me tata. Svilena kravata to je i sve ti tata lepo stoji. Jer znaš, sine, šta reč svilena znači? Rekoh pridev i ostavih utisak još jači. Hteo je još samo ovo, da o pridevima naučim nešto novo. Još jedna vrsta prideva postoji. Gradivni se zove i od gradivni se imenica kroji. Na kraju mi tata reče: da gradivni pridev otkriješ vešto, postavi pitanje od čega je napravljeno nešto.